Kecil nakita saya umansin try ibang panhangan naman try Islam panraan bor kashi padu ulang kali panstan lagi balawan terlalu panbenbenaran jangan hati koini pada kecil hati bahasa sendiri panbenbenaran jauh jenis berubah, pada resmi jauh berbelai jadi, panterjemah itu baru basmusi, panai itu basmusi hasilnya, panai ini yang pasnya hak jangkau baik, keumuman kejiran hak jangkau rumah, kejauh jangkau hak
A reading from the book of the Apocalypse. Grace and peace to you from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, the ruler of the kings of the earth. He loves us and has washed away our sins with his blood, and made us a line of kings, priests to serve his God and Father. To him then be glory and power forever and ever. Amen. It is he who is coming on the clouds. Everyone will see him, even those who pierce him, and all the bases of the earth will mourn over him. This is the truth. Amen. I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, who is, who was, and who is to come, the Almighty. The word of the Lord. Would try and not drink api. Kajimpulian nakagos kapagod katumunukas. Hakatapor, Jisu ulalay siya Nazareth, hakabala kumsan ng rambay pat ulalay siya kasinago, kumbang ujule hagasni sabak, pat ulayen bantuli, pat lahay yagadita jang unang yatunupa Isaya, ulapli yagadita, pat ulasyan yagajaga hakabalata umensi jokutrai udanana naman ulapun sne yana bandalam yagakwar bawa hakibatu ulapha yana banpendana yagajiwayu hakikoidi pat yagajini madyan hakibamata pan pelanjut yaitu kibasya bande pat bandung kena yagasnem papdian gun trai di ulat pilih yakata kitam pat la aino yaga haunam sumar pat ulasyon
Bagi kemat jambaro ki badon hakasinaton kila pensi udenon kumta laslang ban kuran haki menta resmi yagan cinta lapun urlong habayos no mapi Gospel Jumrai Dear fathers, sharers in the priesthood of Jesus Christ, first of all, my special greetings to each one of you in the name of our local church here and in the name of all those who collaborate with you in this ministry. We thank God for the gift of priesthood. We thank God for all that He has given to us, the responsibility, the task that He gives to us. Carry out the mission that He Himself was anointed to do and which He carried out in a very responsible way. Rabbi Beribra, San Spasnen Lekchwa, Alapen Kiwin, Kabalan Radoy, Alapai Aryan, Agani Balang Tangi, At Kawin Mat, yang kita jing yakin dalam alih berkawan dan kita baru kau yang kita terus orang kita baru kau yang kita jadi ini orang yang kita ini jadi orang yang jutis pada inilah dua yang berpesan bahwa ini tentang baru kau boleh baptisma pun berstagi, pun berstagi. Nah, tentang ini banyak isi tentang kata kecil, tentang Yesus, terlalu mengiru, inong iyo tentang kata kecil orang yang berjaya. Dia nama kata dalam yang di kedua berkata, tanggapan saya cintanya, gue yang diberi pada atau lacip, pun sama yang cintanya, berkuipan. Isong, rendol orang tu, anak orang depan, akan tak rendol yang menga IT hanya ini kamu mendet belum rendol, ada rendol kan tak. Sisa betul mereka, sisa tidak. Anda kerana bagi teknologi yang berkala, agar orang menentang suatu rendol tak penting. Kebalan menteri yang bantu yang ini, kecilkan, cuma kira-kira, apa dong kecil, kental terpang itu, kecil yang berkerpan, maki, dong kita IT, awalnya, apa kental awalnya, apa itu yang kita muncul awalnya, lagi dicoba, mungkin cerai, lagi kita tisu, maki kita kentalnya, lembaga kecilnya Eucharis. Maki ia agar kita berkembang agar kita jom pada ini menduai melompo tentang konsep agar kita jom berkembang menjual awalnya agar kita hidup kita awalnya dalam Jesus agar buat manusia. Mengi nengkau membahagikan malam juli akhirnya serposan pada dia luar biasa betul. Orang Kristen ini juga orang Kristen jadi mati di dalam manusia kan agak jadi orang dalam itu membawa benar guru oleh yang sinagog Nazaret. Pendon yang kini pendon yang pertama agak jadi secara Yesus mau ukun David Ustil John penuhan firman. Prophet
sampai dia jumpai uta penong bulan do bertua kenya jadi pada ayat ini kita jadi kalau kita mengi berkai engkau hebat mengi bahasa kita berdoa engkau hebat baptis dengan di manusia mendalam agar ini jingkau berdoa jumpa orang Kristen agar jingkau berdoa dengan Kristus agar kita Kristus ini mengi dia menjadi ikut jumpa di mereka mari kau ini menjadi sebenarnya agar jingkau yang dia berbuat dia tak belum terakhir orang dalam tanah dia nama kata kau ini belum belum sampai ke jalan dia tak boleh begini dia belum kita orang berjumpa orang Islam mas belum kita sakit untuk Yesus kecuali aku ini belum kita belum kampai agajin ayat boleh, agajin beli boleh, agajin isi minta, agajin yang dalam dari tidak sinas, tidak boleh, tidak kuat, real fight isi minta, berkait yang boleh itu stasiun, itu sulit tapi menolong ini isi minta ini berkorban, agajin menolong berkorban Yesus ini menolong kita doa ini, agajin dia harus berbuat kembali ini akan jadi yang bintang itu. Balam berangkat kamu yang mencari Yesus. Balaman bercakap berkesan. Dan baju kita bagi uji sekitar. Belum kita sekitar itu pada kebuat kita. Hakikat tentu, mereka tentu. Mereka masuk mana-mana. Mereka orang bercakap. Ilong kita itu kan menjadi kebuan kita agar tentu Yesus. Pada ketentuan ini, mungkin yang akibat jadi pada mencerai Yesus. Pada benar tidak boleh, elok tidak boleh. Pada yang tidak sama dengan kita, jadi Yesus awan penuh. Dan mana mengingat orang suci, ini tentu yang disimpan kerbau, mengilu orang yang lain bawa isi dalam harga orang untuk Yesus. Ada video yang tidak jahat dari orang Islam, amat bagi ikan yang biasa kita, ini semua jadi orang untuk Yesus. Agak cenderung yang mencuri, ini kerku yang kita dengan kemudian, kita itu kemudian dibayar ini banyak ilmu dari kecil dalam dalam apa kabar mencuri, pengkiriu mereka reuni itu, ini kerku, yang kemudian jangan lupa, ulun dok, kalau banding bandai, bandai bandai ini beri, anda ini Jing dia kemudian jadi sebelum ini kecil baru kemudian jadi non
mungkin setelah ni orang hakim orang berusaha yang kita sepenselai yang kita seluruh kita iman makin dia kita start our play makin kamu semua tu dengan gospel jom Chris makin benda kita iti jom jom Kristen dan kita siapa pada kemarin orang ini penting berdor makin kemen apa asal kemarin kita makin apa macam kamu tahu ni pada yang besar itu adalah nanti meniru belum kecilnya belum kecilnya selain kumpulan jauh ini kita bisa yang kedua yang besar kamu tahu agar ini kumpulan pada ini kecilnya bagi semua sekali dan sebelum kecilnya sebelum hari ini ini orang sure ini orang plan ini orang start ini orang play in kamu semua di gospel in benda kita ini jadi Kristen dan jadi siapa malah belum ini ikut penting betul teman dan kita lalu ikut untuk memulai Islam kumpulan itulah menurut tahu bahwa kita ini kumpulan berkata tentang tentang Hebrew jadi kumpulan bahwa Kristen diberkati tentang Hebrew akan tentang tentang yang kata yang kedua bagi yang mana Kristen yang mana berku kepang tentang yang kedua tentang yang kira jadi kena yang mana baca ni ada link di kena dan saya kira yang Kristen orang kini yang tentang jadi kedua bagi kita dan saya akan ini semua kamu bagi yang semua hadir rumit ini sekarang saya pada orang ini orang itu teruskan bagi kita saya ini kita tidur di agak kita tanggung ya kita saya ini dia tahu agak kita long try play to me agak kita long Jesus Kristus ni Japan ya hari ini jadi baik apa ni kerku ya kumpulan Kristus ya orang tu teruskan macam ya kita juga seperti teman mani tentang ini kumpulan mentah bangga tentang ini pada umur orang kecil seperti kau menentang ada dokter dalam temple bagi sakramen longi itu berpusat dengan cinta dan cinta sendiri cinta benda cinta non itu berubah dan engkau ini kita kau jangan cinta berlangsung akhir engkau Kristus kita dan cinta bagi itu kita misalkan sama terkum misalkan saya di baptisma ini dalam baptisma jangan cinta dan belum ini nomor antara agak jenis mencukup pada keberanian ini. Jadi jika yang jenis mata dan kalau yang jemput kepada beliau, bahwa naga ini berubah, naga ini jenis baik, naga ini jenis yang jenis ini mempunyai betul seksual, bagi berisik bagi payung ini adalah berisik dalam akhirnya dalam jom Chris lembah macam sekali jom hidup tentang hari sakramen berbagai ada berbagai yang ini long kita juga nampak suatu bangsa lagi berbagai lain. Dear Reverend Fathers, brothers and sisters, today we celebrate the gift of priesthood. Gift of priesthood that is Jesus Christ, the servant, the priest, who is the servant of all. The prophet serves people with the word of God as the servant of the gospel. The priest who governs in the name of Christ, all those whom he is called to govern, in whatever capacity. Some of our priests are in formation house
ritually celebrate this fast of service is the sacrament that is symbolized in the 3 prayers that we bless. We are called to minister to the sick, those sick in body, people who are sick in spirit, people who need not be anointed, but who need our loving care, our understanding, our prayer for them and over them. We need to participate in the work of the church, in the service of Christ, for those whom He has called to experience a new life, enter a new life as baptized children of God, the oil of the catechumens, to help them to go forward in following of Jesus, in being baptized in the name of Jesus through the power of the Spirit. Even if we are not directly involved in accompanying people who are going to be baptized, we have many ways in which we help people who are already baptized in many types of services to be what we want to pray over the oil of the catechumens, so that people will really get empowered by Jesus, and we are supposed to bring forth that power of Jesus, the power of the gospel that they have received, the power of the energy that Jesus has given to us through the Spirit. We are called to bring forth the reality of this sacrament of baptism, that for which the sacrament, the oil of the catechumens prepares. We have been anointed as priests by the oil of chrism to bless, to sanctify, to celebrate the Holy Eucharist. And the greatest act of service that we do in the name of Jesus, to serve people with the great gift of the Eucharist especially. In our Archdiocese, we wanted this year to be a year in which we concentrate more on the great gift of the Eucharist. Help people to understand better and better the gift of the Eucharist. Help them to participate. But we ourselves as priests have a great responsibility of celebrating the Eucharist worthily and meaningfully in such a way that we lead the people to receive the person of Jesus into their hearts, to share the sacrifice of Jesus. We need to help people not to be deprived of this great gift of the Eucharist wherever they are. We all participate in so many ways in ministering to God's people through the gift of the Eucharist. We do not impede them from receiving this great gift of the Lord. We see rather in what way help people to participate, to share, to have the sacrifice of the Mass, especially celebrated
Beloved sons, on the anniversary of that day, when Christ our Lord conferred his priesthood on his apostles and on us, are you resolved to renew in the presence of the Bishop and God's holy promises he has made? Are you resolved to be more united with the Lord Jesus and more closely conformed to him, denying yourselves and confirming those promises about sacred duties towards Christ's church, which, prompted by love of him, you willingly and joyfully pledged on the day of your priestly ordination? Are you resolved to be faithful stewards of the mysteries of God in the Holy Eucharist and the other liturgical rites, and to discharge faithfully the sacred office of teaching, following Christ and shepherd, not seeking any gain, but moved only by zeal for souls? Please stand up. Your response will be, Christ, hear us, graciously hear us. As for you, dear sons and daughters, pray for your priests, that the Lord may pour out his gifts abundantly upon them, and keep them faithful as ministers of Christ the High Priest, so that they may lead you to him, who is the source of salvation. Your response. Pray also for me, that I may be faithful to the apostolic office entrusted to me in my lowliness, and that in your midst I may be made day by day a living and more perfect image of Christ, the priest, the good shepherd, the teacher, and the servant of all. Your response. May the Lord keep us all in his charity and lead all of us, shepherds and flock, to him who is the chief shepherd of all of us. Christ. Sebagai syukur, cinta, yang perlu ada yang tujuh. Conoscete la tua palestra e il mio popolo, là il mio popolo.
power of this sacrifice, O Lord, we pray, mercifully wipe away what is old in us, and increase in us the grace of salvation and newness of life, through Christ our Lord. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For by the anointing of the Holy Spirit, you made your only begotten Son, High Priest of the new and eternal covenant, and by your wondrous design, were pleased to decree that his one priesthood should continue in the church. For Christ not only adorns with the royal priesthood the people he has made his own, but with a brother's kindness he also chooses men to become sharers in his sacred ministry through the laying on of hands. They are to renew in his name the sacrifice of human redemption, to set before your children the Paschal banquet, to lead your holy people in charity, to nourish them with the word and strengthen them with the sacraments, as they give up their lives for you and for the salvation of their brothers and sisters. They strive to be conformed to the image of Christ himself, and offer you a constant witness of faith and love. And so, Lord, with all the angels and saints, we do give you thanks, as in exaltation we acclaim. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy, and you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, O Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy
these gifts we have brought to you for celebration, that they may become the body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said a blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In the same similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said a blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Mystery of faith. May his sacrifice and reconciliations may make us an eternal praise to you, so that we may obtain inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph as spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints and all whose constant in your presence we rely on unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation with the great Lord advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your good church on earth with your servant Francis, our Pope, and Dominic, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, to all who are present here, and then passing from this life, keep kind and returns in the kingdom, they will live forever, to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom you restore the world of that peace. We ask the Lord to bless
play, Okpa, Jambaro, Jingle Me Uparamon, Marumba Ukun Jome, and Pankot Yakajin Club, Jinswan Jome Nongpa. Ushak Isne, Yakajin Kwai, Bami, Namajin. Upha Nabneng, Nikapa, Me, Yakumansi, Ukun Jome, Unong Puntangan, Ador Kani Umne. Kaba Mila Sopha, Bami, Namajin Tum, Kaprum. Ban ai jin khai yang yaki met juni do kiti ku juni and done baro itu hikba antan sle ani ko umne kin yo ai che ko chikia kin e miu ha met domensi ai ban when no ya baro kiti su jikha baro kiti prot swai baro kiti pang kiti dia to ai ba umne ko juni ko trai long ba me hi me ka ku na ka panta juni aka pretend to try to Jesus Christ ba in ba san cha ka ka me juna ka juna Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Peace of the Lord be with you
praise the way the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Insieme alle giornate basta,
Let us pray. We beseech you, Almighty God, that those you renew by your sacraments may merit to become the pleasing fragrance of Christ, who lives and reigns forever and ever. Mentang sa terku, kuumpnya jom pinong persian, dan sepenbul dan sada kecil terku, kuumpnya Krisma, ahli sakramen, pede bar jinglong Kristen juni, nalu Kristen, agi jinglong pura, badru agi jing sekidi, agi pada play lamba agi jinglong ganyo. Oblay, kabor, bad kajinina, jom panjumi. Me ubalabo aku umpniang bamera thao, ya kadak jom kajin klan. Dosnobha ban kerku, ya gani ku umpniang. Bad hakinam persian, ya kebad sampai selek eka. Doa ya ka jing syur, jing klan. Nang bahagia yok. Ya kajing start berkabor play, but kin kam sotu ya gospel jumlah Kristen ni. Bakin benda begitu cizo kajing Kristen ya kajing Syedhan. But kum kira bala penlokun ting berbedor kin kemen aba khatma yaki, but kin harga balang jumi. Dau Chris putra jumi. We'll have a prayer from page 23, your fathers and followers. O prayer, ubalabu yang sakramen, baru baai yang kecil. Ngai go ini nagamanta kecil ini mamla syampan jomni. Meu barapan I semeu lupa yang kecil maya juga cukup yang papan ketang. Lengkap kejutan balik. Badhabal lapoi kapor kayang bapura. Elaman akan paus na hukun bagi ejoni. Abau kun jumil try joni. Ulapan himi kejai beriu dan kecing maya pasca. Ulapan dap yang malang joni na umensi bapura. Bad ulatnya say maka yang kecing ay nani. Nang malengba juga. Anduk pendek ya kekam jing penyem agak berteh. Lengba gajing maya akuin jam ke Krisma. Me ais pun lagi beriu ya dispapa jam gajing ay jumi. Nan bagi kul jumi ya kibala khatmai ke baptisma. Kenyo jing kain da gajing pensel jakuman se. Bad haba kila Yesu yenyo Kristus me kenyo bentang. Agar deiti nomi ko lupa lengdo mas im juru. Amar kata ikat mat betemi putra. Pada kebor juga tinggal jumi. Ini kecil kelang jom kecil lupi bad kumpnya. Kanlong ini kesakramen jom kecil terkuju. Tuh saya ya kecil aja kumensi mikui. Hakiman di para jumi. Yakibat sampai selesai, dagani kuumpnya. Doa bagi jaga dani dia
Yekiban sampai selek kini ko yang kentan. Ken pernah yang belum jauh gajing kuat kentan. Naik kamda dah gajing maya jauh kini ko yang tu penroy ya kabalan jauh. Aduh bahkan koi siaga gajing tak bacaan agaba kami waktu tension gajing saya pun jemput. Mensalon baru apa baru Chris. Awak mesti berkuat jenam. Who tried and read God Father, look with love upon your people, the love with which our Lord Jesus Christ showed us when he delivered himself to evil men and suffered the agony of the cross. Grant this through Christ our Lord. Amen. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Now, as the choir will lead us in singing, priests will all process out of the church, and we will be carrying the holy oils through the church. In Sarai kini umnya kumbaga kini jogi, but kini umnya ni berlima yang sisir, jadi umnya menjadi sakral. Kamtam umnya menjadi apa? Di nomor kata, kamlong kejauh keketan bagi umnya bagi orang yang cakap doai, na ingin berjuang cakap doai, nanti kita umnya bagi orang yang Ray, kini kalau umnya bagi orang kam, ada kepala dengan yang sakramen juga jadi selesai itu apa? Andai itu kepala yang lagi dipan sayang orang nanti sasipan bagi orang kam yang jadi selesai. Apalang kau yang itu kepada akhirnya jadi sakramen menjadi bayar kemudian jadi bang kado jadi bang nanti sakramen jadi Kristus. Itu pun mesti jajar, kumsua dan major surgery. Itu juga ada meeting crown dan ada meeting panjuki ke hospital. Ikut yang itu dan bersedia lagi. Belum meeting rumah meeting bersedia. Jadi mereka tahu, ibu sih diberi ki apa ada kalau beri untuk beri show, buat sakral yang pada buat haji bersedia. Balik nama kita bilang nanti kita untuk sakramen nanti kita untuk bagi berkat berkat. Kami bilang kita ikut ya lengkap dan ayat bersedia yang kita bersama pang sejarah pangjur nanda bagi kinyok kebor dan yang kinyok jing berkelain dan kebor juga yang sakramen. Jadi nama kita ngim ya berkat yang kini sakramen bagi kita di umnya. Inilah beliau yang punya harukom nabur jaga beliau di padang juni yang sekitar di Bensley kerku di persat minta. Mereka tu berkait dengan itu kerku mau belajar ulang. Ayat ini belum kamu abang ini serput serpai kami jadi yang di tiap jauh juni yang satu juni kami dapat yang selamat juni. Kami berdoa dan yang kaya dari itu kemudian awal kamu kaya pasang kamu kaya kejumpa dari kedai dagoi berkaitan dari sakramen pun tak mesin bapau dari sesuatu contoh action bapau dan kecil maya berkenal jauh kecil jauh disiplis kemudian kecil katakan kecil yang jauh Yesus lembar kecil berkembang bahawa Yesus bahawa lembar dalam sembahyang kalau jumpa hari itu kita sangat selek dari yang kau punya jauh jauh itu punya dan maka tak kamda mereka yang jauh berkembang berkembang
I exhort our priests, particularly in pastoral ministry, that when we anoint people, we anoint them with oil. We do not take something that we bought from a shop, a 3-tier type of small container, where has got plenty of cotton, and then we anoint no oil is seen. We anoint people with oil. Let the oil be seen, let the oil really touch the person. Whether it's the oil of the saint, whether it's the oil of the catechumens, the oil of chrism after baptism. Now in the Easter season, we have many baptisms. How are we anointing? How do we do in a hurried manner without any reference to the meaning of this sacrament? Therefore, dear fathers and sisters who prepare their feasts for the celebration of the sacraments, prepare in such a way that there can be an anointing, not something soaked in plenty of cotton and then the oil is not seen. We have the oil to be anointed, to anoint people with. Therefore, so that this symbolism of the anointing can really have an effect on people. May God bless all those who are anointed with His oils, particularly in this holy Easter season. In Schiffen wird die das Ausgabe gesagt. God.